PMX, bila lagi tu nak buat phone madani Malaysia, takkanlah kalah dengan Trump. Korang dah tengok phone Trump baru, gila dia. Warna emas, Trump Mobile, 3 kamera, lepas tu ada bendera Amerika lagi ke situ. Bendera Amerika, Trump Mobile. Dan ini adalah spek phone tu. Dia akan ada AMOLED screen, 120Hz, 50 megapixel kamera, 5000 bateri, Snapdragon entah apa diguna. Dan overall handphone tu akan berharga $500. Proudly American. Jadi aku suggest untuk Malaysia kan kita buat phone madani. Kita tulis tu Madani Mobile. Proudly Malaysian, truly Asia. Kita letak harga dia 7,600. Tapi kita guna Unisoc chip, 6GB RAM, 128GB storage, 7-inch screen AMOLED display. Kita letak 360Hz refresh rate. Tu baru best kan. Confirm ada beli punya.